iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikisoro muri Uganda ni kuri 88 n'ibice 9 FM ya Voice of Muhabura. Mudusanga kandi ku rubuga rwacu wa radio yacu voa.com no kuri Facebook, X, Instagram na YouTube kuri radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio avuga ko gahunda ya Perezida wa Amerika y'inkunga y'ingoboka igamije kurwanya sida ku isi PEPFAR itazavaho, ariko ko imikorere yayo igomba guhinduka. Twagumishijeho porogaramu zifite akamaro ku isi zituma Amerika igira umutekano kandi igira ingufu kurushaho. Niba porogaramu runaka itanga ibiribwa cyangwa imiti n'ikindi icyo ari cyo cyose kirengera ubuzima bw'abantu, niba yihutirwa ikenewe aka kanya, ntabwo iri muzahagaritswe. Marco Rubio, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakuru b'amadini babonanye n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo birebana n'umutekano. Umuyobozi w'umutwe wa leta ya Kiislamu Ahmed Melanin yaguye mu bitero by'indege z'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ku barwanyi b'uwo mutwe muri Somalia. Naho muri Uganda, umunyapolitike Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Aho muri Uganda, umunyapolitike Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu uburanishwa n'urukiko rwa gisirikare yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara nk'uko umugore we Winnie Byanyima yabitangaje ku rubuga mpuzambaga X. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri urukiko rw'ikirenga rwo muri icyo gihugu rutegetse ko inkiko za gisirikare zitaburanisha abasivili. Nubwo urukiko rw'ikirenga rwabitegetse uko, Perezida Yoweri Museveni yavuze ko leta ye izakomeza kuburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare. Umuvugizi wa gereza zo muri Uganda Frank Baine yahakanye amakuru y'uko Kizza Besigye yaba yicisha inzara. Uyu munyapolitiki umaze igihe kirekire arwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni yafatiwe muri Kenya mu kwezi kwa 11 umwaka ushize mu by'umukozi mukuru wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yise gufatwa bunyago. Yahise acyurwa muri Uganda nyuma ashinjwa gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'icyaha cy'ubuhemu, ibyaha bishobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Besigye yabaye umuganga bwite wa Perezida Museveni mu myaka yo muri za 80 igihe bombi bari inyeshyamba mbere y'uko bangana urunuka. Besigye yatsinzwe amatora yarahanganyemo na Perezida Museveni inshuro enye. Izo nshuro zose yahakanye ibyavuye mu matora avuga ko yibwe. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu by'Abarabu Ahmed Abul Gheit yahakanye umugambi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo kwimura abanyepalestina mu ntara ya Gaza akabajyana mu bindi bihugu, avuga ko nta wabyemera. Fidel Niyongabo akomeza inkuru. Ahmed Abul Gheit kuri wa gatatu yatangaje ko kwimurira ahandi abanyapalestina atawovyemera. Yavuze ko umugambi wa Perezida wa Amerika Donald Trump wo kuvana abanyapalestina bagera ku miliyoni 2 mu ntara ya Gaza yasinzikajwe n'ingwano bizotuma akarere kaja mu ruhagarara. Abu Gheit yavuze ko ibihugu by'Abarabu bidashobora kwemera umugambi washikirijwe na Perezida Trump kuko bishobora kugeramira amahoro n'umutekano mu karere. Yasiguye kandi ko ivyo bihugu byagwanije iciyumviro nk'ico mu kiringo c'imyaka 100. Umwami wa Yorodania Abdullah wa kabiri, inyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Trump ku munsi wa kabiri, yavuze ko yasubiye kwemanga ko igihugu ciwe kidashigikiye na gato umugambi wo gukura abanyapalestina mu ntara ya Gaza na Cisjordania bakajanwa ahandi. Umwami Abdullah yavuze ko gusubira kubaka intara ya Gaza abanyapalestina batabanje kwimugwa kubanza kugarukira abasinzikaye bikomeye arivyo vyotegerezwa gushimikirwa ko kurusha ibindi. Muri ico gihe ibihugu vya Misiri na Qatar biko birongereza utwigoro two kugarukira amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Ni mu gihe abahuza bafise impungenge ko ayo masezerano ashobora gusambuka. Iyo nkuru yatangajwe kuri wa gatatu n'umwe mu bategetsi b'igihugu ca Misiri. Televiziyo ya leta ya Misiri Al Kahera
isubira mw'uwo mutegetsi yatangaje ko abategetsi ba Misiri na Qatar bariko basaba impande zose zegwa n'amasezerano yo guhagarika intambara kuyubahiriza. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Syria yatangaje ko mu kwezi gutaha guverinoma nshya izakura iy'inzibacyuho yashyizweho nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Yarahiye ko guverinoma izakorera abanyasiriya bose. Nanone Fidel Niyongabo: abategetsi bashasha ba Syria bazotegerezwa gusubira kubaka inzego z'igihugu inyuma y'imyaka irenga 50 y'intwaro y'umuryango wa Assad. Bazotegerezwa kandi gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwasinzikajwe bikomeye n'ingwano yamaze hafi imyaka 14 mu gihugu. Kubera Syria ikigeramiwe n'ibihano bikomeye yafatiwe n'amakungu, leta y'ico gihugu izokenera kandi kumvisha ibihugu vyo mu burengero bw'isi ko abategetsi bayo bavavanuwe n'ivyiyumviro vy'intagondwa bagendera ko muri kahise. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Syria Assad al-Shaibani yavuze ko leta nshasha izokubahiriza ubwoko n'amadini bitandukanye biri mu gihugu. Ni mu gihe amakungu yasavye ko imigwi y'ubwoko n'amadini biri kurushi bikingigwa. Abaharanira ineza y'abanyagihugu barerekanye kandi impungenge uburenganzira hamwe no guserukirwa kw'abapfasoni, mu gihe abategetsi bashimangiye bavuga ko abapfasoni bazogira uruhara mu gihugu gishasha ca Syria. Fidel Niyongabo, umuyobozi w'umutwe wa leta ya Kiislam Ahmed Melanin wavukiye muri Oman, yaguye mu bitero by'indege z'intambara leta zunze ubumwe za Amerika yagabye ku barwanyi b'uwo mutwe muri Somalia. Byatangajwe n'abategetsi bo mu ntara ya Puntland kuri uyu wa gatatu. Uyu ni wari ugambiriwe mu bitero by'indege z'intambara Amerika yagabye ku ndiri y'abarwanyi ba leta ya Kiislam mu majyaruguru ya Somalia tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Mu kiganiro umunyamabanga wa leta muri Presidence mu ntara ya Puntland, Abdifitah Mohamed Abdinur, yagiranye kuri wa gatatu n'ijwi rya Amerika, yavuze ko leta ya Somalia n'abafatanyabikorwa bayo ku rwego mpuzamahanga bari bamaze igihe bakurikiranira hafi ibikorwa bya Melanin muri ako karere. Ingabo za Amerika ziri ku mugabane wa Afurika, AFRICOM, kuwa kabiri zemeje ko Melanin n'abandi 13 bakorana na leta ya Kiislamu izwi nka ISIL cyangwa Daesh baguye muri icyo gitero. Amerika ivuga ko yagabye icyo gitero ku bufatanye na leta ya Somalia. Mu itangazo AFRICOM yashyize ahagaragara, yatangaje ko Melanin yinjizaga abarwanyi bashya bo mu mutwe wa leta ya Kiislamu, akawutera inkunga y'amafaranga kandi akayobora ibikorwa byawo byo kohereza abajihadiste muri leta zunze ubumwe za Amerika no ku mugabane w'Uburayi. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri wa3 radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X, mudusange kuri VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahabagarariye inama y'abepiskopi abakuru b'amadini babonanye n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo birebana n'umutekano n'ibyerekeye ibikorwa byo kugarura ubuzima busanzwe aho mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera. Iri tsinda riyobowe na Musenyeri Fulgence Muteba, arkipeskopi wa Diocese Gatolika ya Lubumbashi, akaba n'umuyobozi wa Senko, hamwe na Musenyeri Donatien Shole, umunyamabanga mukuru wa Senko, akaba n'umuvugizi w'iri huriro. Ni mu masaha y'igitondo hwizi ntumwa za Kiliziya zasesekaye mu mujyi wa Goma. Bahageze banyuze mu Rwanda. Aba bayobozi ba Kiliziya Gatolika bagiranye ikiganiro cyihariye n'ubuyobozi bwa M23. Ikiganiro cyari kigamije kwiga ku kibazo cy'umutekano mu ntara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu duce dutandukanye ubu tumaze kwigarurirwa na M23. Ni ikiganiro cyabereye mu mwiherero muri hoteli Serena y'Igoma. Ibi biganiro kandi byari bigamije gushakira umuti ibibazo bitandukanye birimo n'iby'ubukungu ku baturage bo mu mujyi wa Goma. Umunyamabanga mukuru wa Senko akaba n'umuvugizi w'iri huriro mu kiganiro yahaye abanyamakuru ibi biganiro bisojwe, yumvikanishije ko kuri bo uyu ari umwanya ukomeye wo kugerageza guhuza impande zihanganye mu kureba uburyo amahoro n'umutekano birambye byakongera kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri we kuba M23 iri mu barebwa cyane n'ikibazo cy'umutekano, byari ngombwa ko nabo babaganiriza bakumva icyo bagitekerezaho. Umukuru w'igihugu yemeye kandi yashimye neza ibitekerezo twamugejejeho ku bibazo by'umutekano muri Kongo. Ntabwo nawe yumva ameze neza mu gihe umutekano umeze nabi hano mu burasirazuba. Niyo mpamvu inzego zose zagakwiye gushyira hamwe kugira ngo ikibazo cy'umutekano kirangire.
abakongomani benshi ntibayishimira iyi ntambara ziri mu gice kimwe cyangwa ikindi. N'ubu ngubu mu burasirazuba dufite ubutumwa bwo guhamagarira impande zose mu imbaraga za buri wese muri iki kibazo, dushyizemo na M23, bose bashyize hamwe amahoro agomba kugaruka. Yongeraho ko kuba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugaragaramo ibibazo by'intambara z'urudaca bikomeza gutera impungenge Kiliziya Gatolika n'indi miryango mpuzamahanga. Donatien Chole yongeraho ko ubutumwa bagenda bageza ku nzego zitandukanye, haba iza leta n'iza societe civile, ndetse no kuba bahuye na M23 buri wese agomba gukora ibishoboka mu kugarura amahoro arambye. Abakongomani bose bishize hamwe, ikibazo cy'umutekano muke n'intambara z'urudaca cyakemuka cyane. Ahangaha twaganiriye ku bibazo bitandukanye birimo ibijyanye no kuba hagenwa kugabamwa igihugu kabiri, ariko mu byo twaganiriye nabo byose icyo kintu ntabwo bagishyira mu mutwe. Twaganiriye n'ubundi ku bibazo by'umutekano, ahangaha naho twabonye ibisubizo birambye kandi twizera ko bizagira umumaro. Ikindi kandi twashyize imbere ni uguhagarika imirwano mu buryo bwihuse, kuko twizera ko iyi ntambara itagomba kurangira ku buryo bw'amasasu gusa. Ikindi mu byari byitezweho ni uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ibikorwa bigakomeza, yewe no gufungura inzira y'amazi ku bikorwa bihuza umujyi wa Goma na Bukavu muri Kivu y'Epfo. Gusa mu bibazo abanyamakuru bamubajije, iki ntabwo yakivuzeho cyane. Gusa bizeza ko ibi biri bukorwe mu minsi iri imbere. Bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bavuga ko kuba Kiliziya yinjiye muri iki kibazo bishobora gutanga icyizere ko igisubizo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuboneka. Uyu ni Bwana Wilson Twitegure wavuganye n'ijwi rya Amerika. Abakongomani bakumvise, bakumva opinion yawe, amahoro gaza. Ikibazo dufite muri Kongo ni uko abayobozi bacu bafite ikintu bita kutumva opinion y'abantu bose, bakumva yuko ibyabo batekereza ariko ari byo byazana umuti w'ikibazo. Senko n'abakongomani, kandi umuti w'ibibazo rw'abakongomani ni twebwe abakongomani tuzazana umuti w'ibibazo byacu. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika n'iza Kiliziya ya Kristo muri Kongo zigeze hano mu mujyi wa Goma nyuma yo guhura n'umukuru w'igihugu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu cyumweru gishize. Ibiganiro bagiranye byibanze n'ubundi cyane ku mutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu, aho ibice byinshi biberamo intambara. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera utugejeje mu Burundi, aho abaturage b'Imakamba muri icyo gihugu ku mupaka n'intara ya Kigoma muri Tanzania bavuga ko nta ngamba zihari zo kurwanya icyorezo cya Marburg kibasiye abahatuye. Iyi nkuru turayigezweho na Thierry Ndayishimiye korera i Kigali mu Rwanda, yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi bagiye kuri uwo mupaka. Oya ni ingwara ntabwumve kabisa. Tugeza n'icambere tucumeze mu matwi yacu. Turamenya n'ukuntu ifata kuko ndayumva nyene vuga uko nyene byakurekure mugabo tuzosanga twayanduye tutabizi. Yego none bwo burawe kumva ingwara ngaha hafi na hafi. Urumva ntibura kugira ubwo. Abo n'abanyagihugu bo kumugina mu Mabanda, aho intara ya Makamba ihanira urubibe n'intara ya Kigoma. Nubwo kugenekerezo rya 23 z'ukwezi guheze, umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yategetse ko abanyagihugu bitwararika kugira isuku mu kwama bakaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, nta tudobo tw'amazi n'amasabuni twashizwe imbere y'amazu badandarizamwo. Abashitse ku mupaka bavuye Tanzania baramukanya ukuri kwamye nabo basanze mu Burundi. Mu biro by'abajeje uruja n'uruza naho nk'uko twabyiboneye, nta ya miti yica imigera bisiga iharangwa, n'isuku mu tuzu twa sugumwe tuhari ntirishemeye. Ijambo ryo risanzwe mugabo kwa leta yakenewe hayo ugenda yongera ngo inyeze gusanga ku muryango ubona cyayi kandi kuyipakura gusa none wumva twovuga ngo abikitwe ngaha ari umukarani umuntu usenga aguma mugabo urabona ibisaba uburyo bwinshi bwira pakurure ngaha. Ijwi rya Amerika ryarabajije ababaho ku mupaka wa Mugina ko atawurababwira iby'ico kiza, nabo bati aya nta mutwaye n'umwe aravuga ivyo bintu, kandi ngaha bisanzwe ni ko umupaka hakingezo nyinshi, nico gituma boko amagirisha amakoraniro kira mwanya mu bisikiza giteye kugira ngo tumenye ngene twocirinda. Boba hari hababugira n'abandi batabugira kubera atabantu barakitubwira ngo ko hari ingwara yaduteye kandi yica. Natwe ivyo tuvyumva ku maradiyo iyo oye kure. Uko kutamenya iby'iyo ndwara ya Marburg nivyo bituma batikingira.
numvise ukuntu bayikingira naje no kwikingira mu bandi ntacyo turamenya kuko urabona ngaha tubana n'abaganga ico kintu ahari bo botangwe kukitubwira ntacyo baratubwira urumva nico gituma no kuyikingira bigoye. Ikintu ntaramenya neza nuko umuntu azokaraba muhiri wiwe canke azokaraba hashitse ico hamwe no citaho namwe mutamanje guca ku maduka canke aho dukunda guteramira bagashiraho amazi hamwe no gusezeranya ngiye guhora ndakaraba no nkubesha. Abo banyagihugu basaba ko bomenyeshwa ibijanye n'iyo ndwara. Cihutirwa nuko cohaguruka hakiri kare nayo handi inganda zosesekara umwanya utari muto kubera abarundi n'abandi bafise urukundo kuramukanye nto bibabuza ngo bikunde kandi bafise n'uburyo buke bwo kugenda barakaraba mu ibarabara ivyo koroha neza. Kireko dusaba leta nuko yo dufasha umutandao wo kumenyesha makuru iradio kugira ngo ngako mupaka twumvirize iradio kugira ngo hagize ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hama tumenyere twocikingira. Muganga Ndayishimiye David arongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake amenyesha ko ku mipaka ya Mugina, Kabonga na Busoro bapima ubushuhe abahinjiriye bavuye Tanzania kugira ngo bashobore kubona abo baba bafise ibimenyetso by'iyo ndwara n'izindi nk'akaranda k'inkende. Nahakana ko abaca mu nzira z'ibinywabi ntibashobore kubapima, arico gituma asaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo abo bantu ntibazokwegera abarundi mu kwinjiriza ibyo biza. Muganga Ndayihimbaze David aremera ariko ko bagize intambamyi. Ariko turafise nk'ibibanza ikabonga, nk'ikibanza ca Kabonga na Rusoro ni ibibanza by'ukuri bikwiye gutunganywa. Mu misi heze aho habereye aho Tanganyika imeze idugiye ikarenga aho yagera, hari ibikoresho bimwe byagize ikibazo, hari amakontine twakoreramwo yari mu mazi. Rero ico ni ikibazo gikomeye c'ibikoresho. Asaba abaganga ko bokwikingira kugira ngo bashobore gukingira abandi. Abajejwe amagara y'abantu barakwiye kandi kwigisha ibimenyetso by'iyo ndwara abaje kubitura bose n'imiburiburi rimwe mu ndwi. Abajejwe intwaro nabo bo kwibuka guhimiriza abanyagihugu igihe cose babagirishije inama. Abajejwe imipaka bufashanya n'abaganga kugira ngo bafashanye ntihagire urengana adapimwe. Ubushikiranganje nabwo bwotunganya neza aho abinjira bapimirwa kandi bagatanga ibikoresho bikwiye aho hose abinjira mu Burundi baca bavuye mu bihugu byo hanze. Thierry Ndayishimiye. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye itegeko riba rihagaritse gahunda yo kwimuka no gutuza impunzi muri Amerika. Abanyekongo bahungiye mu Rwanda bari mu bemerewe muri iyo gahunda, bari bararangije imyiteguro yo kugenda, ubu barayihagaritse. Fulgence Hakizuwera aratubwira ibyabo ku buryo burambuye. Mu bihumbi by'abahagarikiwe izi ngendo hirya no hino ku isi harimo n'abaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze imyaka isaga 20 mu Rwanda. Abo bose bakomoka mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Abaganire n'Ijwi ry'Amerika bari mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo ahari ahasaga 11,000 mu birometero hafi 200 uvuye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bagaragaje umubabaro batewe no gusubika iyi gahunda, cyane ko hari abari baramaze kugurisha ibyo bashakashatse ngo byunganire inkunga nto impunzi zisanzwe zihabwa. Mugisha Claude ukomoka muri teritwari ya Masisi atunze umuryango w'abantu 5. Numwe muri bo wari waramaze kugera aho ategerereza indege ndetse yaramaze n'ubukatisha itike. Batubwira yuko kuri tariki 3 tugomba kuba twuriye indege tugeze ku kibuga cya Amerika. Tariki 5 tukaba twahageze. Bigeze aho biza guhinduka, ariko bihinduka imitungo yose twari dufite cyase utuntu twari dufite twaratugurishije, nta na kimwe dusigaranye kugeza ubu tuvugana. Ko n'akazi twari dufite k'ibiraka twageze aho nabwo dusanga karabuze, kagiyemo abandi. Gatungo Kaburimbo wari waramaze no gukura abana mu ishuri kuko bari bugende tariki 28 z'ukwezi kwa mbere gushize, nawe akagenda mu cyumweru gikurikiyeho. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kuri we kongera kwiyubaka habiri kure nk'ukwezi. Ku rugero nkanje abana banje bari kuzagenda ejo kuwa kabiri, nanje nkabakurikira mu kindi cyumweru gitaha, kuko itariki zacu twese twari tuzizi zo kuzogerayo n'amasaha. Zo rero ntibzareka kudutungura no kutubabaza cyane. Gutangira kuri ndagironinka nyuma ya 0, urabona iyo wamaze kumara ibyawe gusubira gutekereza n'ibyo bitekerezo byonyine byo gutekerezaho ndi bukuri ibindi byonyine birantarakasa bikangeza kuri. Nubwo ari amahirwe bose baba bifuza yo kujya muri Amerika ngo basezerere ubuhunzi n'indi mibereho bita ko ari mibi,
imyiteguro no gushaka ibyangombwa byabatwaraga amafaranga impunzi idapfa kubona mu buryo bworoshye, kuko babwiye Ijwi rya Amerika ko ari hejuru ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bituma hari n'abafata amadeni bazishyura bagezeyo, ari byo biri gutuma benshi babunza imitima bibaza aho bazakura ubwishyu. Urabona kwitegura kwa hano biragoye, bamwe bari bafashe amadeni baragenda mu mashyirahamwe, baragenda muri rwiyemezamirimo kugira ngo babone amafaranga kugira ngo bitegure. Urumva ko byahungabanyije cyane abantu. Buriya hari nk'abantu baba bariyemeje imirimo yo gutanga amafaranga, nk'abantu bagiye muri USA hariya, ubushobozi bwo mu nkambi ntabwo babona amafaranga agwagije y'imyiteguro, kandi urimo mpunzi nawe urabona ubuzima uko bwo mu nkambi uko bumeze. Ubuyobozi bw'impunzi muri iyi nkambi ya Nyabiheke bwabwiye Ijwi rya Amerika ko buhanganye n'ikibazo cyo guhumuriza abahungabanyijwe n'iki cyemezo. Maniragaba Bosco niwe uhagarariye impunzi. Barahungabanye, ntabwo byabura, hari imitungo yabo, hari abakoraga amabizinesi atandukanye, ariko bakaba barabashije kuyatanga basigira abandi cyangwa se bagurisha, ariko kuri ubu ngubu bakaba wenda babwiwe iriya nkuru yo kuvuga yuko bitagikunze. Urumva ntabwo bareka kubabara, rwose birababaje. Natwe ubwacu nk'abayobozi babahagarariye byaratubabaje cyane. Twababwira yuko bagomba kwihangana bakabyakira, kandi n'ubundi bagakomeza bagatangira kwiyumva yuko bagomba gutangira ubuzima bushasha. Ariko biragoye, ntabwo byoroshe. Ntutekereze yuko tubivuga gutyo kugira ngo ni ikintu cyoroshye, ni ikintu kigoye cyane cyane, kandi kugira ngo ubone ibyo wari ufite ntabwo ari ibintu byoroshye. Ijwi rya Amerika imaze iminsi igerageza kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ngo yumve icyo rivuga ku isubikwa ry'iyi gahunda ryakunze kwishimira. Gusa HCR ivuga ko kugeza ubu itarategura ijambo rusange kuri iki cyemezo kireba zimwe mu mpunzi ziri hirya no hino ku isi. Nta mibare igaragazwa y'abanyekongo bari mu Rwanda bakomwe mu nkokora n'iki cyemezo cya Perezida Donald Trump wa Amerika. Gusa iyi gahunda mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe babaga bayiteze, nubwo ari amahirwe abona umugagasi bundi. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yo mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko mu Rwanda habarurwaga impunzi 30. Izisaga 60% zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'umwaka ushize kandi abasaga 6,000 bari bamaze kwimurirwa mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fulgence Kizwera, Ijwi rya Amerika, Inyabiheke mu karere ka Gatsibo. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio avuga ko gahunda ya Perezida wa Amerika y'inkunga y'ingoboka igamije kurwanya sida ku isi PEPFAR itazavaho, ariko ko imikorere yayo igomba guhinduka. Thomas Kamilindi, byifashe bite? Icyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika by'agateganyo imfashanyo mpuzamahanga mu gihe cy'amezi 3 cyateye impungenge cyane muri Afurika ko porogaramu ya PEPFAR yapfiramo. Mu kiganiro yagiranye na radiyo yitwa Sirius XM Patriot ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York, Minisitiri Marco Rubio yasobanuye ko PEPFAR itazafunga. Yaravuze ati ishyigikiye PEPFAR kuva ndi mu nteko ishinga amategeko, n'ubu ndi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ni porogaramu dushaka kwikomeza. Yego, hari ibyo tugomba kuyibazaho. PEPFAR ikoze neza ni porogaramu yagenda iba ntoya aho gukomeza gukura. Ibi biragusha ku byaherutse gutangariza mu ruzinduko yarimo mu gihugu cya Costa Rica muri Amerika y'Epfo mu cyumweru gishize ko yakomoreye n'izindi mfashanyo za ngombwa cyane kugira ngo zigumeho. Twagumishijeho porogaramu zifite akamaro ku isi zituma Amerika igira umutekano kandi igira ingufu kurushaho. Niba porogaramu runaka itanga ibiribwa cyangwa imiti n'ikindi icyo ari cyo cyose kirengera ubuzima bw'abantu, niba yihutirwa ikenewe aka kanya, ntabwo iri muzahagaritswe. PEPFAR rero nayo yagumyeho. Ubundi PEPFAR bisobanuye President's Emergency Plan for AIDS Relief. Ni umugambi wihutirwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurwanya sida.
Perezida George W. Bush yawutangije mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu nyine Congress, imitwe yombi iteranye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 2003 yayishyiriyeho Afurika. Today on the continent of Africa, nearly 30 million people have the AIDS virus, including 3 million children under the age 15. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika abantu bagera kuri miliyoni 30 bagendana agakoko gatera sida, barimo abana miliyoni 3 batagejeje ku myaka 15 y'amavuko. Kubera ko sida ari nk'igihano cyo kwicwa, benshi muri bo ntibajya kwivuza, n'ababikoze bahita birukanwa. Abaganga barababwira bati ntacyo twakumarira, itahire wipfire. Nta muntu ukwiye kumva bene aya magambo. Sida ishobora gukumirwa. Imiti ihagarika ubukana bwayo ishobora gutuma umuntu aramba imyaka myinshi. Birihutirwa guhangana vuba n'iki cyorezo mu mahanga. Niyo mpamvu nifuza ko dushyiraho umugambi wihutirwa wo gufasha abaturage ba Afurika kurwanya sida. And to meet a severe and urgent crisis abroad tonight, I propose the emergency plan for AIDS relief, a work of mercy beyond all current international efforts to help the people of Africa. Uyu mugambi rero ni wo PEPFAR. Muri disikuru ye y'icyo gihe, Perezida George Bush yasabye Congress kuwuha ingengo y'imari y'imyaka 5 ingana n'amadolari miliyari 15. Yasobanuye ko yari igamije gufasha abantu miliyoni 7 kwirinda kwandura sida no guha imiti ihagarika ubukana bwayo abandi miliyoni 2 bari bayirwaye. Ni ubwa mbere mu mateka y'isi igihugu kimwe rukumbi ku giti cyacyo cyari kihaye umutwaro uhanitse wo kurwanya icyorezo cy'akataraboneka. Congress yahaye Perezida Bush ingengo y'imari yayisabye, ndetse Congress yagiye yongerera PEPFAR igihe cyo gukora, ari nako igenda yongerera ingengo y'imari buri myaka 5 kandi yagura n'ibikorwa byayo no ku yindi migabane y'isi hirya Afurika. Muri iki gihe PEPFAR ikorana n'ibihugu 55 bitandukanye. Yatumye abantu miliyoni 26 bagendana ubwandu bwa sida bakomeza kubaho. Yatumye kandi abana miliyoni 7 n'ibihumbi 800 bavutse ku babyeyi barwaye sida baza ku isi ari bazima. PEPFAR itera inkunga umugambi w'iterambere rirambye w'umuryango w'abibumbye w'uko mu mwaka w'ibihumbi 2030 sida itazaba ikiri icyorezo, ahubwo izaba ari indwara isanzwe nk'izindi zose zoroheje. Thomas Kamelindi, tugushimire kuri iyo nkuru. Mbibutsa ko mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Inshuti muduteze amatwi, mu kanya turaba dusezeranyeho. Reka tubanze tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho kuri uyu mugoroba. Twabwiye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahagarariye inama bakuru b'amadini babonanye n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo birebana n'umutekano n'ibyerekeye ibikorwa byo kugarura ubuzima busanzwe mu mujyi wa Goma. Twabwiye kandi ku by'abaturage b'Makamba mu Burundi ku mupaka n'intara ya Kigoma muri Tanzania bavuga ko nta ngamba zihari zo kurwanya icyorezo cya Marburg kibasiye abahatuye. Twababwiye kandi ku ngaruka icyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gusinya itegeko riba rihagaritse gahunda yo kwimuka no gutuza impunzi muri Amerika cyagize ku banyekongo bahungiye mu Rwanda bari baremerewe muri iyo gahunda baranarangije kwitegura. Naho mu mahanga muri Uganda umunyapolitike Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu buranishwa n'urukiko rwa gisirikare yatangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara nk'uko umugore we Winnie Byanyima yabitangaje ku rubuga mpuzambaga rwa X. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu by'Abarabu Ahmed Gate yahakanye umugambi wa Perezida Trump wo kuvuga yuko abanyepalestina bakwiriye kwimurwa mu ntara ya Gaza bakajyanwa mu bindi bihugu. Inshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Nshimire mwe mwese mwaduteze amatwi n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Ku buhanga bw'ibyuma de Saleng Konen nabo ari bafatanyije, nabo tubashimire. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.